Maya paabak po kay kangang brothers and sisters. Yabi at tala po kimi sa ding makataki paing karelang kayadonan. Kapasalamatan ng Cherlyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Rose B. Pasqua, Lynn Alde, Marian Torres, Ginaski family, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Rachel Jessie Garcia, Desi Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Labi Canlas, Cesar Maluntag and family, Nelly Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Joanne Santos, Raul Paroli and family, Rosalie Nicdao and family, Alexander Nicdao and family, Jason Cunanan and family, Lourdes Manuel and family, Reyes Ponsalan and family, Mr. and Mrs. Joan Ramos and family, Vicente and Priscilla Marquez, Emery Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Vellier and family, Tanueco Enriquez and family, Franket Adviento, Relly and Gloria Tanueco, Seferino David, Dr. Nelson Navidad, May Sunido, Liz Aquino, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Sandra Yinlet Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, Arnold and Alet Dongka. Parang nagkakabaitan ng Marife Molito. Parang kapag nasa ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerard Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Ira Joyce Cunanan, Jaja Aguas, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Mar Enterprises, JKM Dialysis, Mr. and Mrs. Mario Samera, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Jody Conpunsalan, Rudy and Aida Aquino, Kenzo Nano. Paragimal kong kapalda na ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Almeida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Venancio Adan, Geraldine Adan, Rosel Pascual, John Deep Sikat, Nicole Ariel Sikat, Rachel Sikat, Conrado Limbitco. Pangabitala po ni Caladwada Ray Earl Hogan, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jovar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Federico Pacho, Sister Amero Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Viramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Anastasio and Loretta Macabali, Virginia Angel Lorenzo, Diosdado Perez, Federico Pacho, Edwin John Crawford, Erlinda Ariniego Conte, Luther Bernard Matthews, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Abel Tanueco, Angel Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Romel Nava, Loela Castro, Lulu Bacani, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Rogelio Samson,
Jem Rejo Quijosa, Eric Johnny Josa, Paul Dungca, Lourdes Jimenez, Noel Pineda Sr., Villaluz Pineda, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Bendaño, Amanda Saguban, Marieta Bendaño, Vincent Benavista, Pelomena, Tranquilino Diosdado Perez, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio, Robert Daddy, Restituto Junior, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Rizalina Quinto, Carlito Quinto, Danilo Fernandez, Yolanda Adan, Eva Asahar, Pat Navarro, Catalino Simeon Badwa, Sulpicio Laudit, Corazon Laudit, Rex Yangzon, Eber Iso, Conchito Isanan, Ronnie Angeles, Nikhil David, Raquel David, Adrian De Leon, Wainer Nopomuceno, Bioli Cruz, Angelina Cadag, Armando Cadag, at Dingmaldang Kaladua ang mga kailangan King Pakalulo ng Ginoo. Imagmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka antimurin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ing kapatawaran ni malugutang ipa, mata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin ni miyag nalagnan ni kapanisyan. Magkumpisan ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatid, uling ni kasala kung bina, kinisip, amano at dapat, at niyaliwang kakulangan. Ulinita, ipanagupuko, pan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel ang Santo, at kaya kayo kapatid, inipatalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. O Diyos, aginumi, ing sablang katutuan magmula kaya ka, at bukod mong ika, ing nibubuklod ka ring puso mi. Pag-aluban ming tula, ing balayan mo, kapamilatan ding amano mong mipapasyag, king balang siwala,
at kapamilatan ning kasabikandang aranasan ing kayakang pangatsu lipat ning biyemmis mo. Itinganadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king mumunarang libro, ding ari. Minsan ayaldo kanitang i Jerobaom, linwalya Jerusalem, inabat de king dalan ning propeta Ahiya ning Silo, ing propeta at inyang bayong balabal, ila kabud adwa king labwertang lugar. Likas neng Ahiya ing bayong balabal asusulod na at pengabak neng 12 piraso, at nga na kang Jerobaom. Kumakang apulong piraso, uling ing Diyos, ing Diyos ning Israel, antikeni ing sasabyana. Ilakoke ing kayarian karenggamat ng Solomon, at dinandakang apulong tribo. Nitagan niya kaya ing metong atribo, alang-alang kang David, at alasuyo ko, at alang-alang king Jerusalem, ing syudad apepaygit ku kareng sablang tribo ning Israel. Makanya niyang mikaaliwa ing Israel king daye ng David, ang gaman king panahon a kasalukuyan. Ing amano ning Ginoo, salamat king Diyos. Ako ing Ginoo, akya kang Diyos, makiramdam ka, king siwala ko. Ako ing Ginoo, ake kan Diyos, makirandam ka, king siwala ko. E kami kakayaliwang Diyos, subali ka na ako. E may sasamban, ing Diyos-Diyosan, daring daywan at tao. Ako ing Ginoo, akya kang Diyos, amidala, keti, iba't Ehipto. Ako ing Ginoo, ake kan Diyos, makirandam ka, king siwala ko. Dapat ing balen ko, eya may kirandam kanako. Ing Israel, eya bisang maminto. Inya king kesyasan dang puso, pepabren ko nala, bahala na lang gawa, karetang burira. Ako ing Ginoo, ake kan Diyos, makirandam ka, king siwala ko. Sana ing balen ko, makiramdam niya kanako. Sana ing Israel, mamintuya kanako. Elungwat, daigando rin karelang kasalang at sambutan, ding karelang kalaban. Ako ing Ginoo, ake kan Diyos, makirandam ka, king siwala ko. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ituro mo kako ring kabaldugan ding kekang kautusan, at kakulang pamintuan king kapilan paman. Kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa aking maya pabalita ag pangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pamagbalik ng Jesus iba't Tiro, linabas siya Sidon at tinaglo siya king dagat-dagata ning Galilea. Dinala niya king sakop ning Decapolis.
Delari kayong meto nga taong maklak at pipi at inawad na kaya ing itumpak nesa ing gamat na kaniting lalaki. Kelilwaning Jesus ing lalaki karing dakala tao, binili no ring taliri na king badugbog ning pipi, linuraya at saka netikilan na dila. Kay ba't tinalangaya banway Jesus, mingis naway ang malalam at sinabi na king tao, epata, nga nawari, mibuklat kayo. Kanita mo rin ng tao may karamdam ya, mila ko yung pangapipi na at may kapagsalitayang malino. Inutos ng Jesus karing tao king era panyabyan iti kanino man. Dapat, nung kapilano binawal kanitara lalong pemalita. May nga pamulala emunado at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptana. Makaramdam no ring maklak at makapanyabi no ring pipi. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po atin pong metong magtinda. Maklakya po, matwane po. And atin ditang sasali. Sabi, pasalwa na po! Pasalwa na po! Pasalwa na po! Eh, balo na naman po maklaking kay magtinda. Diyos ko, yung maklakay niyo, tayo na ako daramdaman. Na naman ito, natin ko pa kini, pasalwa na po! Kabat, linwalitang kay, Diyos ko, natin ko pa po sasali kini. Kabat, nakadimdam eh. Maklaka kasi eh. Kabat, pasalwa na pong sarsi. Nana, pasalwa na sarsi. Diyos ko, ulit-ulitan mo, tayo ko dimdam. O pilang Pepsi yung salwan mo. Sarsi po, sarsi. Mamirito kawari man to kay Shansi naman ta. Ali po, Diyos ko, nandi ko pa ninayakin eh. Labi mo, 8 o'clock na. Ninumaklak, Ali po sinabi ko, 8 o'clock na. May kasalin eh, may ako ya. Kabukasan ay, ng pilang days, bigbalik yung sasali. Sabi nga, pasalwa na. Kalimaliit ang magtinda. Napiguli-gulisak mo ken. Asisikan ko puling maklak kayo, maklak, akainay na yan, Hearing AJ niya, na ako maklak, daramdaman ko ng malino. Magkano yan po seli yan, napon ke seli ni. Maklak ya pa mo. Di kayo po maklak na ay. Kaya yung gospel po kasi ating masakit, maklak ya kanlo. Makadramdam. Kaya yung consequence ay rin pangapagsalita. Pero baliw po, andyang ita mo. Ning kaya, ita po yung anyawaran tamo na maulo. Siguro pin makaramdam tamo. Pero yung sakit tamo, magmaklak-maklakan tamo. Po tutuyita. Diba? Yung kayo po akakita mo ita sitwasyon, di dead mata na mo. Tamo bubulad, bisang magsalita. Meron pong social experiment na milyari king Amerika. Meron pong isang lalaki na may dalang baby. Tinipaya kitang Ferrari. Buri sabihan, makwal tayo. Kabat ng katipa naman ni tatalaing baby, kabat kakap-kap-kap niya, kunyari, kabat, lepitan, excuse me, pwede mong manyad pera, panyali kaya kasing gata sining anak ko, akaluwang kaya pala yung pitaka ko. Bali po, deta lepitan dinin ng pera. Kabat, pelitan ditang sitwasyon, meniblas siyang kalulo, kabat at siya pamurit ang baby, kabat lalapitan do rin tao, sabi, pwedeng manyad sawop, kasi dano pa niyang anak ko, panyali kayong gatas. Lalabasan din po rin aliwa, detang aliwa, pengulisakan de pa. At ipapong metong diruwana ni. Kaya pong video, ating mali. Naning mali, nung ninitang makwalta, itang didinandang saw, pero yung tunay mangailangan, ditang ignore da, binastos de pa. Migpatuloy yapit ang video. At yun pong metong linapit at dininana yung pera. Nino pong memye, itang metong mo rin pong homeless o itang magpalimos. Kaya pinini pong magpanggap, kitnane, o dininan mo ko? Di ba? Magpalimos ka rin, mangailangan ka rin, o aabot mo yung pera ngayon ka na ako. Kabat sabi na, balo ko yung sitwasyon mo. Panamdaman ko yung kasakitan na daranasan mo. Total, at tinako man, gamitan me pa ini. Mas kailangan me. Iting po yung meto nga panagkat, naning gospel. Kasi kayong gospel, Jesus sabi na, epata. Nani po rin sabi na epata? May buklat ka. Sana itamo rin, may buklat tama mata,
king sitwasyon da rin kaparang tao, mibuklat tamo rin puso, baka nita panamdaman tamo nani karelang daranasan. Baka nita makapakibat tamo masalese ketang karelang pamangailangan. Itamo po, neng kay iting gagawan tamo. Sabi ko lang, magmaklak-maklakan tamo, magdededma tamo yung bagay-bagay. To the point na, etamo rin bisang magsalita. Bakit? Etang bisang misangkot. Etang bisang magsalita, karetang karokan, amalilyari, king paligid. Pero atin niya pong warning, itami itong quotation, sabi na, evil triumphs when good people do nothing. Kasi titang kakakit karokan, atin gagawan gusto, at dinedmata mo ita, lalay ta. Bala mo, papaborenta ang manyambot ing karokan. Iyo po ang apansinan king batsata mo. Diba? Ningkay po, gara pala na ing malilyari. Meron pong kwento, yung tatlong presidente na ng Russia, Amerika, ang po yung Pilipinas, may travel kitang private plane. From time to time, kanya nande, papalwag daw rin gamit da king kay, king aeroplano ne. Kabat, itang kay, president ng Russia, sabi, papalwag king gamat ko, panamdaman ko at na king Russia. Bakit? I feel in the air the spirit of oneness. Kabat, sinilip naman ito, Russia, tamo pin. Kabat, after pila na hours, kabat, kinanya ni presidente ng Amerika, sabi na, palagi ako at na Amerika because pepalwal king gamat ko, panamdaman ko king hangin, ing spirit of liberty and freedom. At sinilip, chulapin Amerika. Kabat, may travel na naman, yung president ng Pilipinas, pepalwal king gamat na, sabi na, at chuta na Pilipinas. Bakit? Uling pepalwal king gamat ko, may wala yung relo ko. Ako bilib. Diba? May kayo po manita yung malilyari. So, sobrat nala, tana. Kitang kapabayan tamo na magsalita, bumulad. Dahil nga liwa po kasi, mga ning gagawan da, lalawin do, templareng tao. Pati ginawa lang bagay makanyan, mag-react la ba rin tao, bumulad la ba? Nung yala bumulad, okay, dagdagan tamo pa, gawan tamo pa, ulitan tamo pa. Kaya pin, tutu. Evil triumphs when good people do nothing. Sana po, kining gospel, anyawaran tamo, etana magbulag-bulagan, etana magmaklak-maklakan, magsalita tamo, manindigan tamo para king katutuan. Minsan po na-imbita si President Erap, kwento yan mo pinabasa akin, para king court hearing. Sabi na, Mr. President, pwede daw po ay mag-attend sa court hearing. Tapos sabi na, okay lang, sige. Kabat, mintaya, pelulukulokan de, kabat ita pong judge, kukot na ni. Pero iya po bubulad diyera. Sabi, ning karakalkutang, kabat sabi, Mr. President, ang dami ko na pong tinanong sa inyo, ba't hindi po kayo nagsasalita? Ba't hindi kayo sumasagot? Tapos sabi niya, di ba tinawag niyo ako dito para sa court hearing? Hindi niyo man sinabi na kailangan ring court saying. Ning kayo, mga niyang tamo rin. Etamo bisang magsalita. Etamo bisang bumulad. Yung kailangan, makiramdam. Hindi lang po itang makiramdam, king balugbog, nune makiramdam, king puso. Kasi pati may kiramdam ka, balo mo nanin dapat ipakibat mo. Balo mo nanin dapat gawan mo. Meron pong isang pare na may pong Lenten recollection, king may itong parokya. True story po ini. And mig-attend na po rin ang miyaluang members na ring organization. And kaya rin na po nita, siyempre, ati pong picture-picture. Sabi, Father, pa-picture po. So, mintayong pari, kabat det ang aliwa, mag-o-organize na rin sarili na. Kabat det ang mig-attend, lalo po rin ang babae, lalapitan din para, Father, ang ganda po ng talk ninyo tungkol sa pagmamalasakit sa mga mahihirap. Tapos, Father, naiyak po ako doon sa sinabi mo. Ay, Father, na-touch po kami. Ano, karakal ding masanting comments, ne? Kabat kabang organize nila, at ipong metong anak, linob yakin pisamban, magpalimos siya. Lalapitan do retang matwa. Sabi, pengi po,
Tulungan niyo naman po ako. Tapos, ating po metong matwa. Sabi niya, di ba nakikita? Magpipicture taking kami. Doon ka sa labas. Ba't ka pumasok dito? Hindi ka pwede dito. Kabat may griya po itang pari. Sabi, mga sisters, sabi niyo kanina, nahabag kayo, naiyak kayo, na-touch kayo, pero hindi kayo na-move. Parang walang kwenta yung diniscuss ko kanina. Wapi naman, di ba? Masaguli mo po, itang ma-touch ka, itang makalunos naman ini. Pero, are we moved? Itang, bakit galo tamo? Bakit sumaw tamo? Nga napin San Apostol Santiago, nanisilbining abaluing pamangailangan kapatid mo, kabat sabihan mo, makakalunos na ka man, pero wala kang gewa, bakit sopan me? Alang kwenta, ing amano mo, alang kabaldugan, ing sinabi mo. Itama po. Dakal ng beses, akakita mo yung pamangailangan. Ay, pangadida ka. Ay, Diyos ko, so paano ka nga pong gino? Pero nano na yung gewa mo? Balo mo naman ning kay, agyo mo naman sopan. Pero ning kay, eta mo gagawan. Sana, eta mo makanita. Panagat na ning ginuta mo, sana nung ati kong makiramdam kayo. Kay ba't? Galo kayo. Pagkatapos niyong matouch, yung move. Sumawp, gawang paralan, pan-asopan, ingkarelang kabilyan. Amen. Talakat ko po. Kapatad, kapamilataning pamiyabe-abe panalangin, mawad tamo king ginutang Heso Kristo, emo para ka rin kaya katang sarili, at ning sarili tang pamangailangan, nune para king meto ketawan. Nga tamo sumabi, Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king metong balayan Kristiyano, manalangin tamo kintalapan niya, karing sablang bagay mayap, Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing tatalan katungkulan publiko, manalangin tamo, king talapangasiwa ning metong kiyatawan, Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing eme katagon nga ni Keti, manalangin tamo, king makibalo karing kiyakatang puso, Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing mamaus kaya king kasal pantayanan, manalangin tamo, para karing pakakalulo ning kiyakatang talapagligtas, Kristo ang Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipa, daralong kaya arapan mo, kambiyaning kasal pantayanan at lugod man, puryaning kaya kang kayapan at tanggapaning kaya kaming pamangailangan. Titiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, bani kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo itindawang karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kikatang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Heso Kristo, gawa na keng balayan mo. King kaya kalugod,
pagkaluban mesa ng kapayapan at pamisan metong ikekang Santa Iglesia, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At keka Iyat antimurin, na yorem puso yu. makayat na no kinggino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparati at numan ka rin o ipa Diyos kingalanang at lubos mayupaya. E mo kailangan ni ing kapuryan payabot mi keka, uling iti makaragdag king kalam mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam ya namang ibat keka. King babyaming kapuryan keka, ikami mo naman ing makinabang at ikami mo rin ing susulong king kekang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kambering koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekaligaya, layon makiabe alantong ng babya kapuryan kekat ngaming kakanta. Banal o ipa, ikayong pani batani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape, pepas salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye, iti ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran daling kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo,
Ikamingan sanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambi ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling me at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban kayabe ng Maria, ing Birhen ni Duning Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo at inupad king malmong kapurian. King kaya kabaning panahon purianda at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalangin damit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwi mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan niya pong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman at hindi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimori. Ipakitaan mi kakamit ng king kapayapan. Pag
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyato. Mapala rin mayaos magisulog king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kero, dapat iyag kasmayang amano mo, kumayap na ako.
Announcement po. Una, sa darating na Wednesday, February 14, 2024, magkakaroon po tayo ng misa dito sa ating shrine. Ang oras po ay 5:30 ng hapon. Pangalawa, kami po ay mula sa Paris ng St. Joseph, Cabalantian. Isa po sa mga nasalanta ng Buhawi ang aming parokya noon. At ngayon nalalapit po ang kapistahan ng aming patron ni San Jose. Nais po namin humingi ng inyong suporta sa pamamagitan pagbili ng mga raffle tickets. Ang mga malilikom po dito ay gagamitin sa iba't ibang proyekto ng aming simbahan. Maari po kayong pumunta sa may side upang makabili ng mga tickets. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasulungan na saniting Eucharistia, karing puso mi, ing makakayap ng upayan ning lugod mo. Antabayana no sana, at tayran ding pamagkapilit mi, ban ikatula mo ring sablang bage, daraptan mi. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. May kapila po rin taga St. Joseph Parish, Cabalantian, nepo. Maging biktimano po nitang tornado. Nepo, sana po aso pantala. Magtindala pong raffle tickets kaya pong site. Nung pong ating kayong asaw, sana po lumapit ko po ka rin bang kanita maka-contribute kayo. And the same time, may ka-chance kayo po na mibalik itang grasya nung manyambat kayo po kitang raffle ay ta. Yung ginuman natilya kaya kayo. At keka, antimuri. Manalangin tamo o malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas sa lugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding paniga po at panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At ang kapandang mitmong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag, na ika mo kabuting karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu, ingib pa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon umerak yung kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Maya pa ba ko? Maya kaabak ko, among. Yeah.